Jaod bura ma Butere Tindi Mwale manyo yier kaka jakom komiti marango weche mag tije omenda mag piny owacho. Jaod bura mamalo okwedo jogo ma osebedo ka kedo kod winjruok mar tiyo kanyakla masani ni e kind jatend piny Kenya William Ruto gi ogai mar ODM Raila Odinga. Kano wuoyo nyasi mari ka moro e kar chung' od bura ma Butere, Mwale owacho ni winjruok makamano en mar neno ne piny Kenya obedo e twech achiel kendo kelo kwe e kind oganda. Jatend migawo machon mar thieth Susan Nakumicha ma bende nochopo e nyasi no nyiso yie mare ni okumba manyien mar thieth mar SHA biro mana tiyo kaka onego tiyo. Kwa sababu kama ungenipigia kura mimi singeingia hata kwa geti ya parliament ndio wajue nimefika ndio nisimame hiyo kiti ndio nipate. Lakini hiyo kiti ni yako, ya Public Accounts Committee Chairman, ni ya wananchi hapa, na sisi tutashirikiana pamoja. Tutaitumia kuendeleza Butere na pia kuendeleza Kakamega na kuendeleza Kenya kwa ujumla, kupata ya kwamba pesa ya ambayo iko appropriated by the budget inatumika vile ipasavyo. Mimi ndio kama ni mama wa kubeba mimba, mimi ndio nilibeba mimba ya SHA. Kwa hivyo uzuri na ubaya wa SHA mimi ndio naujua. Abandu bebutere, SHA ni nzuri. Mtu asiwadanganye. SHA is good. Mujiandikishe, mulipe bima yenu ikaweze kuwasaidia wakati mnaenda hospitali. Matatizo ndogo ndogo huwa hayakosi. Na mimi najua rais ameweka mambo kwa utaratibu ili wakaweze kutengeneza hiyo SHA ikaweze kufanya kazi na kuwahudumia nyinyi wote.